Rotero Gachagua lakini abeje tu now maybe for benefit kana ambecha kintakiu wanenze anatongeria atongeria na inchi kuba pengine bagochiethia bare sende kindikira kini ba kwa Gachagua bile biara ngimwe siasa ze biara oike madina kwa unin kama kona ki ngaitana itokale ano kugira girara ni tu mojeto siasa kwendio bwa no tuba na mbwanu mwananje da kindiki nyamiru ka ontuku atole mantoma menya ka guri ai matiso one kwena katimu kaka mero ni ndo lika kanto banda we batengwa kuruta ngo ya matiso yo kwa batu tutaka kwa Gachagua tukavivia twaita uroga na Gachagua mero ri unyani ngudi naite no tutombo tia thirikari tutao me thirikari Gachagua na impeachment na hana muchi ware president deputy president wetu igithura kindiki na nyo kwa wete kwa Gachagua utege ntoka dunia ntu baku ukona mutongeria wetu Gachagua ka ututa batu aita miru no ntore na hanire na president Ruto deputy woke igithura kindiki ko wendo kwa ndete ngari mwana cita momere no thirikari ni na matunda yonde thirikari na kila kitu kia mero kana kia Mkenya ko ure kwa thirikari kwa bio miora ri ya kuthani nto miora ete kuthania ya ibu kwa riu uro kwa na kindiki no kenda kwa Gachagua ai sasa wene ai kwa mkuria mpione mangato 27 oni na support ogitu mungi no gemenya ndaringa siasa otukura muthenya na nakuondere tanta mutheke mauta ta mutheke no muchona ndakani ngora mbia ciakwa na musapotere oni ngo support mtu musapota piu na kitu murunge na anire na ntebe uri ankiwa ambetere mongara kato 27 ngita atende kitagene ari ibo ndonere twagande kawira mwangasa aibo wenko no mbitaji na ende ibo obumba tukuda kidege thirikari nikyo ntukwo na manto mingi ya kugwithika oni nkemenya no ntu thirikari ithuri yanio thirikari kenje ngawa kwina antu bangi nabo 2022 kia kwailia na beni ngira ingakura kana supporters baba iba bagulamika iba bari bamethika okay bangi bagulamika iba greitu babo ndo bale na mwananchi wa kawaida mwananchi wa kawaida ureregete thirikari mutethie mwone ka barabara kulugire guo menya kibyo twatelewa ni thirikari ni mbia nyo ke mwananchi for example githio ntu yabaka wira azo ukona githithia barabara icio nda kuthurite chionde mwananchi othethuka mbasari akwena mbere gweta nyumba kwa ito nyumba kwa kaidi nyumba kidogo twantu baku batano ukandikirwa hete baku 10 ukandikirwa hete baku 4 ukandikirwa itokweleano masarikiano mwananchi uro de masariki ratethwa atana nkairwa lakini ruwa hare kona ngabana kaida mwangaza aitwa kengi atati atwatangaza mbasari akawa kana kakwa kama tumoroge kalichoro kama mtu moja bunka mwana kawaida ana nkerwe kengi atati itokweleano bibi kawira kurirwa lakini kwen juzi bana lichoro kia utarete basari turaigiru bamwe bakari kumegembe bakiuga basari gite kwa jona njerere ko batara boga kiri barabonde ba apply te ba jana ngerekano antu ngiri 3 baraba ingiri 500 kuna kintakiu boga njerera governor kwa jana basari te ko batara te gwetaniri kwege tumbo kwanda kuchogeria mbere ngawira ya nabu nkamu to ngiri akulu to bonde bala megari ngo to bakiwa ambasari ngiri itote ya mtu na mbebe sio tata ikubwa ngabana ngo karakarande arona kamiteke arona mbesa ngiri ili kwa noi ni chongo ngiri 5 mwaka yoto yana maana 5 ka ngiri 1 mwaka yo ngito bonga na ngiri nge bataherwe kato ba bonde itokwaleano okoro mbesa chalo kete nimbi ni MCS ko otiba mbakuwa mbesa mbasari yamba kwa no tsezi ila itekolo kiroji nenkanwe ari kete akwe ngiri 5 akwete ana ngiri 1 ko tu kabari aba 500 mtu ngidano oi batethuke ka physically we mujiari ode kanya ka ndo ndobi bingi ko ko taimba sana azabatu kutamba sana abati kona ura wae wa imtori oke na brabe bato sumba mono mwete ko ntokinya atuta kanya nunu yo ba imbeja temutidonga ari thank you na we mone na kana ndia sale
atuma ntona ya kwenu akona kana kakuwa muciari ukwa togo akona kama mtho nwe muciari ukwa rendo to chumba akona kangina ko mwana we kunwe family obu etinombi ibo ya basari ko mtoro ya oni ere to kwa basari iba uloe basari kwa mtoro to chumba na family ira abakeri ibo bateo. Okay. Rotero la SMS ndio kidogo bichoke biore bibi. Aruria ambi huyo kiongozi jana Kawira Mwangaza alipotajwa na that is Professor Kindiki. Watu hawakumshangilia lakini DG alipotajwa kila mtu alisimama. So DG ndiye anatesa. Ni wako huko. Ndio kuna rintu kwa yako? Iyo kwa rintu itedo kina tichama na tijorongo. Kati 50-50. Bora kuna kari. Bahatu ta siasa ene. Timu onde asapata Kawira Mwangaza ta siasa ene. Timu rengira ya kama tini iba KM. Na ba Kadhuri na MCA ba no yaro amire baba kubinga na Kawira ba tu Kawira araitero timu ra ya musapota ya musangiliere alingalingampi baba okira yongo do wate bokiro ntu iba madari kimwe mndro kira bamuira ambio ba madari ba bamuira ambu na mbero teka tedo rimbu mbero tedo kuringa na mbero bali mwambo yomwe ko wako na mura tipo ega ba tutakuwa ambu Nairobi kwa ila mero heshima no manga watu tuna heshima kera mero tambere mero tete ku ambu mero tete ni ndwa mero ya tedu una to anirie to ni ate baba ne kari ni ate skuru itaki ni ate ro itenji tutedi antu betu. Pengine no idro no era tombere Professor monini wa rais edro kidogo ate kunenkera tongere bo kanya kamebi kwa rajanto no kuona taka barendengera kanya kurende kudhuro kwena mbicha ina mwana intelligent bareo no mutonge na yantu bage bara baba ngite wita kuwa abu Nairobi kide akwa yatonge antu 10 akaringa 20 urokwa ibebte akaringa na kuongeza kana beta kuwa abu Nairobi the intelligent yama ni kuendelea ile watu kibondo timu tokaria kindi ya ukimjona ngwari wo ona kwendo bangi ariku no ndo betu bapate bangabi kibangando. Kuunera tumre mantuzo zakaro. Ni atumanto karo. Alright. Kira kariba so kire kwe mujumbo retira tariria mantuzo airport. No mbende kidogo tutegere airport ararombere Professor idroina ararutererwa South Menti na uga airport yegatethire kire mantu kathomba ja ugendi na arugire mumiro amiro batumaira mathajana. Basically kumana gweta Nairobi na kinya weekend ona ingwete ke airport teze keza pengine unaona another no ithirwe igitethire ukamete point akathomba no kona ndaka ithirwe irina uguni bora butereti ni potential ige wakwari etethia lakini ile kibungo ndo nyontokerie tuna airport ya Kisiolo ebe tinya party mune ne kwera mira milio mwanya no rende nethirie ngwe nethirie mbiyo ngwe kithia ri Isiolo ngata nethirie ngwe ri neto na thirikari to ngwa itekurura ya ndo tethia kariba Meru na ba Isiolo no ndo international airport ni ile yakwa tethia ndo ne yake to tethia ko nyaira bile wana ari getigirwa mantu ya maingi iya kwenda ke mtoro na kutata intobia ko kenda mwana ja muringira ampe lakini ate kwaria ile Isiolo ile ara mea kinya mweti na bati kwaria airport Isiolo mtowe to taitumu na kumenya airport Isiolo tumakubokera mira iyeta konto mwanya lakini batoko ari biba ari mantu ambi ya mauri bakare mantu aka airport ngijaru nerete kubua ko bia yonde bari mantu airport imantu tia kuja boro moderi odia kiridia Meru no ntu orende to airport yetu iria no timu tedia na itiari no ntu batu kia makamira itwari gontu kuinge union to mena gontu kuinge na batu ne bora bere bati kubokerwa na Isiolo yes nanda ge kirwa kila kitu kitiari lakini thirikari yetu ora bari kusia simithika nturi no ntu no maybe ba interest yo na ilo binara kadrinki kana ko yugwa airport Isiolo kia ko yugwa ba itumbia baba baganda bana ko wende kia ko ruwa kaina kana ko ruwa atona wetata akurirwa ndio ntu kona kijini muriki ko iro mbare yakwa MPs babo ndo bari goro ando ko tatra airport yengi itakururwa nara kana ita wakwa ibata terera yone mirio kana rugoroe iteja kariba Meru na ba Isiolo na bathakanithi na Bembu bana choro bamwe batongera barabara rabo ke mucheme jo ntukwagoro nara kwa kindiki ibaronekanire baadaye kire mbisha imwe bare amona oro ari waziri
mithikali nturi na antu baria sana ndene mitandao akwina thina yatongeria kurikia gucemania na professor Kindikora na munini wa rais betagaire gucemania na mutongeria ungi Meru kwina ine problem au bau batita ibingi kenya bakinya ko tote ingi betage bangite bura kawira kengo batu banga ingi ba bondo kona batimana oteike banga no ko themembia agenda yo babangite akibura kawira takuingwa ale makuingwa but tego chwangwa tanyero meira chonde ni atongeria bako chemania nikenda guchwa witi na mbere ba county ina bako mo kindu kwa bedika nturi ke kiro yite batalaija kiro ku batalaija bedika nturi no kona na nya kasuba kidumba alengwa bedika nturi atedia Meru ta na thirikari mungire no to kuthia Meru na to kuthia Kenya so na ndi without that kumanisha ngwa tanyero itonekana ngwa tanyero